inhlonipho kakhulu engihlezi ngigqugquzela kakhulu namhlanje ngiwazisho ikhombise ebantwini abasivakashele namhlanje la ikwazi ukukhombisa emakhosini asivakashele namhlanje ukuthi la oshabeni inhlonipho into ekhona akuyonto esiyifuniselayo ngithi ngalowo mazwi ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga nokujabula kakhulu mfowethu ndabandaba amazwi othe wawakhuluma phezulu kwesizwe sasoshabeni umntwana waseNdlunkulu amazwi othe wawakhuluma phezulu kwesizwe sasoshabeni inkosi uZondi amazwi othe wawakhuluma inkosi ewubaba kubena inkosi uChenge engicabanga ukuthi isizwe sonke siwezwile ngicabanga ukuthi sicaphune okuningi esakeni namhlanje ngalokho okukhulunyiwe sengabe sengiyona engase ngikhulume kakhulu ngoba okoqala sesilambile isibonele mina leyo olambile ngifisa ukudlulisa okukhulu ukubonga nokujabula bobaba ukuthi engabe inkosi imemezile icela uhlangane namadoda esizwe ngoba nginenkolelo enkulu ukuthi isizwe sakhiwa amadoda kakhulu angabe sekuhlehle amadoda ngoba ngihleze ngangikhala komunye umcimbi nje ngolosine umfowethu uShinga wayesilekelela ukuthi akhe umuzi lapha phezulu siyovula lo muzi siyonikelela kulo muzi ohlwini ukuthi ngilenkinga yokuthi inkosi mayibiza amadoda nemicimbi eyenza vele ubona amadoda ehlele ezibhotini ephuza utshwala inkosi beyibona mhlambi laphana eground uthola amadoda awekho akayihluphi nokusondela eduzane ke lokho ngingakuthathi njengento eyinhlonipho leyo ephezulu kwesizwe nokuhlonipha ubukhosi ngoba ukuze ubukhosi ngikholela ukuthi kuhlonipheke faqale kuhlonishwe yithina bantu bakhona bakuleyo ndawo esakhele lobo bukhosi lokho ukuze nabantu abaqhamuka ngaphandle bakwazi ukuhlonipha ngiyayibonga kakhulu ke bobaba bami inhlonipho ke namhlanje entena sinikezela yona angikwazi ukungabonge befundisi bami ukuthi niyeke emasontweni nize nizohlanganyela kanye nabanye obaba namhlanje ngoba phela niyingxenye yesizwe sasoshabeni ngiyayibonga kakhulu leyo ntobeko nokuhlonipha inkosi osukwini namhlanje engicabanga ukuthi babo umthakathi babuphakela umthakathi asigcinile ukuhlangana namhlanje njengoba esithembisile ubaba uHlophe uChief Whip ukuthi umcimbi lona afisa ukuthi kwenzeke iminyaka yonke ngithi kuyathembisa uzokwenzeka kakhulu ngifisa ukubonga kakhulu amadoda aledwa ubaba Onyedo uMthoko omfundisi naye weMen's Forum ngokuzinikelela ukuthi lo mcimbi nabo babe neqhaza elikhulu njengobona balida amadoda la oshabeni ngiyabonga kakhulu bobaba ninonke beMen's Forum ngokubambisana nokuzikhandla ukuthi nikwazi ukuthi nomcimbi wenzeke kube impumelelo namhlanje kakhulukazi nomkhandlu wami makhosi aseNdlunkulu ngifisa ukubonga umkhandlu wami phambili kwenu makhosi ngicabanga ukuthi mina kuphela olesikhathi esincane ehlile esihlalweni lamakhosi ala kodwa makhosi kunike engikufundayo la kunike engikufundayo la emakhosini umkhandlu wami uyangisupporta kakhulu futhi uhlakaniphile inkosi sesizwe induna uNkulunkulu angibusisa ngazo zehlakaniphile ziyangihlonipha ngihlezi ngizitshela ke nazo futhi ukuthi ngiyathanda ukuthi mazihlonipha mina nesizwe zihloniphe nesizwe egodini laziphethe khona zikwazi ukuhlonipha abantu ukuze bakwazi ukuba bahloniphe ngoba once baqala bahloniphe igodi abaziphethe nabantu bazokwazi ukubahlonipha bambe bohlonipha nekomkhulu ngoba bona bawubuso bobukhosi basoshabeni kanjalo ngoba nami ngiyinkosi ngobuso besizwe sasoshabeni mangihamba kabi mina njengenkosi ukusho ukuthi ngithi isizwe sasoshabeni siyibi sigwegweli samisa kwenkalankala kwayisona qobo lwazi bobaba ngihleze ngikhuluma ngento eyadwa ehleze ingikhathaza lento yeyidakamizwa la oshabeni yabona ke thina bamndabandaba sumkhandlu kwala oshabeni nathi sasithatha isinqumo sokuthi abantu bokufika babahambe into engidina kakhulu ngabo bengakafiki labantu la bezingekho idakamizwa lo oshabeni since kufike labantu la oshabeni kuhlala lapha ezitolo zabo kudayisa idakamizwa thina silomkhandlu lasababiza thina sabatshela mina bayazi ukuthi mina behle nje bayazi amafoni ngaze ngakukhipha emlomeni wami ukuthi ukuba mina ngase ngiyinkosi befika angeke ngize ngibavume
yabo ngangeze ngize ngibavuma ngoba kunezinto eziningi ezirong ezenzakalayo la esizweni through bona ngoba ila ucethe badayisa labantu kanti bathi nezidakamizwa ngaphakathi abazidayisayo baphinde bazodayisa nokudla okungasekho right badayisela abantu benkosi bese beyalento beyagula so kumele ke ukuthi thina njengobuholi bomdabu